Wonu ay kungban gbala mi kusuna na we dokuntan wo. Eko volo fine ha. Wonde wa bana tite lo bana dokuna ay kungban wana degbeni. Benase. Nwe gbala mi kusuna segbenu we debudo gwezanto me wo. Le Jésus-Christ sin comme il a laissé gbenu we besindi. Kwa bada kuno zangla me fifo si la rigo la wenu. Wenu de ba na khode ba ma ma va na se de betu. Mina rando bi merci we manta enego khame we go eblo Genèse chapitre 4 verset 12. Et oui rando. Nous à l'église ay kungban sonana dokunton we ya. Anano fido po do ay kungban dia. Anano do fufu pewe. Ano o gwe ay kungban. Unzon zawe besi egbe. Anawa zonumi. Bona hensiwa numi. Lo bona henda gwe anumi. Lo Jésus sin koma. Wonu osu. Bana le greda ay kungban di. Yi jiro. Lo bo yak papa. Lo bona wa zonumi. Koda le Jésus sin koma. Lo yi akpapa. Lo bana wa zolo bana resina gbe anumi. Gwede bunde an donu ndo ay kungba ondio. Eno segbenwe. Lo bana na sisen la gbewe. Nde gbe le Jésus sin koma. Do ay kungba debude ngufondo medito. Bodo gbezanto me o. Ya ye ni segbenu we besi egbe. Lo bla ya sisen na weji. Le Jésus sin koma. Ko yen debule ko dodo ay kungban to laji. We ma so sisen na gbe na we ya. Ndegbe. Bra che toni fio. Ko gbe ne lesian che ni fio. Le Jésus sin koma. Ay kungban na sisen we. Bna na sisen hu. De ko na gonda ye. Ena na sisen wa buwe. Ena sisen zanzan. Ena na ogweme. Ena na gbada. Le Jésus sin koma. Azoya no wae. Azoya kloe. We maya kloe. Ajoya no wae. Boutique ahunwe. Fide boué. Adonunda gbe bade wae. Yina segbenwe. Le Jésus sin koma. Ate agban anasa. Le Jésus sin koma. Atonde gbe anamonuo. Le Jésus sin koma. Adokho kotwe na che. Le Jésus sin koma. Ay kungban debude le présente toi mais le moment seul si c'est na we a le gbe roma